diocese gatolika ya Cyangugu by'umwihariko muri paruwasi ya Shangi hagiye guhimbarizwa yubile y'ubusaserdoti ni mu rwego rwo kwizihiza yubile y'impurirane, yubile y'imyaka 25 yo gucungurwa kwa muntu ndetse na yubile y'imyaka 125 inkuru nziza imaze igeze mu Rwanda. Mu rwego rwo guhimbaza yubile rero iyi diocese ya Cyangugu ikaba ariyo yatoranijwe kwakira yubile y'ubusaserdoti nk'ahantu hambere haturiwe igitambo cy'Ukaristiya mu Rwanda. Tukaba rero tutangiranye n'igitambo cy'Ukaristiya, umutambagiro ukaba utangiye, abasaserdoti bakaba bari ku mutambagiro ndetse n'abepiskopi. Gahunda y'umutambagiro rero ikaba yatangiye. Reka tubabwire amasomo turi buzirikaneho uyu munsi muri iki gitambo cy'Ukaristiya. Isomo rya mbere ni iryo mu Baheburayi umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugera ku wa 6. Nawe isomo rya kabiri ni ibaruwa Paulo n'umwandiki abanyakorine umutwe wa 11 umurongo wa 23 kugera ku 29. Naho ivanjiri ni ivanjiri ntagatifu yanditswe na Yohani umutwe wa 1 umurongo wa 35 kugera ku wa 51. Korali igiye kudufasha muri iki gitambo cy'Ukaristiya ni korali Marirene ya diocese ya Cyangugu ndetse na korali mpuzamakorali ya paruwasi ya Shangi. Ni igitambo cy'Ukaristiya rero cyitabiriwe n'abepiskopi gatolika bo mu Rwanda. Muri kano kanya rero nabareka kugira ngo dukurikire gahunda zigiye kubera ahangaha. Duhereye ku gitambo cy'Ukaristiya babwira ko bari ku mutambagiro, by'umwihariko kikaba kiri buyoborwe na Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda arkiyepiskopi wa Kigali, akaba na perezida w'inama y'episkopi gatolika mu Rwanda. N'abandi bepiskopi rero bo mu Rwanda bitabiriye kwizihiza yubile y'ubusaserdoti ndetse n'abandi bepiskopi bo hanze Rwanda baje kwifatanya n'u Rwanda, by'umwihariko na diocese ya Cyangugu yakiriye guhimbaza yubile y'ubusaserdoti. Reka rero tubareke mukurikire, tubaha ikaze. Reka dukurikire igitambo cy'Ukaristiya.